Yes, twongeye kuba twabasuhuza inshuti mwese mukunda amakuru y'imikino ndetse munanyura ahangaha mukunda kumviganya byacu binyura kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show. Tunabahaye mikaze. Aho rero reka tubabwire aya makuru navuga ko ari mashyashya cyane, amakuru ashyushye, amakuru y'umukinnyi ukomeye cyane, umukinnyi w'igitangaza, umukinnyi uje muri ekipe ya APR FC, umukinnyi APR yamaze gusinyisha, umukinnyi uyihenze ikuye mu menyo ya rubamba. Rero hari hashize iminsi humvikanye amagambo ya chairman wa APR FC Letona Richard Karasira avuga yuko muri iki cyumweru twatangiye uyu munsi wa mbere abakinnyi b'abanyamahanga bagomba gutangira kwinjira muri APR FC nyuma yuko arabasezerewe ndetse hakinyizwa n'abandi banyarwanda. Aho rero Richard yavuze yuko kino cyumweru tugomba kumonamo amasura mu mashya kandi y'abakinnyi b'abanyamahanga gusa bonyine, kuko abandi b'abanyarwanda bahari kandi bahagije. Rero kwikubitiro wongeye kubwiraho uyu munsi ni uyu nguyu witwa Aliou Souane. Uyu nguyu rero ngiye kubibana mu kubwiraho byinshi byamuranze, icyaje gufasha muri APR FC. Mu by'ukuri wowe icyo usabwa ni gukanda kuri subscribe niba utarabikora, nabo ndirika ngo ikaze twebwe kuganira kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show. Yes, rero nyuma yuko havuzwe amakuru atari makeya yuko APR FC yari maze kuba isezera abakinnyi barimo bakomeye cyane, abafana bavuga amagambo atari makeya mu itangazamakuru, baravuga bati ese kubera iki APR yakora ibintu nk'ibi ngibi karekura abakinnyi nk'aba bakomeye? Twabonye ba Ombolenga bagenda, tubona ba Christian bagenda, ariko uyu munsi yerekanye ko ari ikipe y'igihangange aho ikura umukinnyi muri ekipe ya Al Hilal Abdurrahman. Ikipe ya Al Hilal yo muri Sudani ni ikipe ikomeye cyane ku rwego rutangaje, kuko iyi kipe ni imwe mu ekipe meza cyane ariko ku mugabane wa Afurika. Rero iyi kipe ya APR FC yakugende gakeya yitonze, irakombokera igutwarira umukinnyi wakenaga muri iyi kipe ya Al Hilal, na undi yitwa Aliou cyangwa se Aliou Souane cyangwa se Chouane bitewe nuko basomara muri Senegal. Aliou cyangwa se Aliou Souane cyangwa se Chouane. Rero biri kuvuga yuko uyu mukinnyi yatanzwe akayabo kagera kuri miliyoni 85 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukinnyi aya mafaranga yatanzwe ni amafaranga atari make yahabe na gatoya. Rero uyu musore ukiri mutoya cyane, dore ko afite imyaka 23 y'amavuko gusa, bivuga yuko yageze mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize, akaba yaramaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 yo kuba yakina muri ekipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko nabikubwiye rero, uyu mukinnyi yifuzwaga cyane bikomeye na ekipe ya Al Hilal yo muri Sudani, ariko uyu mukinnyi we yahisemo ikipe y'ingabo z'igihugu kuba yaza akaba yayisinyira. Hari ikinyamakuru cyo muri Senegal cyitwa Record, ikinyamakuru cyo muri Senegal cyamaze kwandika amakuru cyemeza yuko uyu mukinnyi Aliou yageze mu gihugu cy'u Rwanda gusinyira ikipe ya APR FC ahawe ibihumbi 60 by'amayero angana na miliyoni 85 zose z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukinnyi kandi
akaba azajya ahembwa amafaranga angana n'ibihumbi 5 byose by'amayero buri kwezi nk'umushahara. Ni amafaranga arenga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda, arenga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya ni amafaranga azajya ahembwa buri kwezi kuko yakinnye umupira muri ekipe ya APR FC. Niwe mukinnyi uzajya uhembwa amafaranga menshi mu ikipe ya APR FC kuva ikipe y'ingabo z'igihugu yashingwa, ubyumve neza. Ikindi nuko re mukinnyi wa mbere APR FC iguze uyihenze niwe igiye kugihemba amafaranga menshi, ni bitangaza. Rero uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza cyane muri shampiyona ya Senegal kuko yatoye nk'umukinnyi mwiza muri shampiyona ishize, dore ko yari myugariro wahize abandi bose muri shampiyona ishize, dore ko kandi yanafashije ikipe ye ya Senegal mu gutwara irushanwa rya CHAN 2023. Iyi kipe yari ayirimo yatwaye iki gikombe gikomeye ku mugabane wa Afrika, nyuma y'uko rero yanahawe igikombe nka myugariro wahize abandi muri Senegal. Rero uyu mukinnyi ukomeje kugenda avugisha abantu batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, umukinnyi ukomeje kugenda yerekana ko ari umukinnyi udasanzwe, ni umukinnyi byiteze ko agiye kuzaza gufashanya na Nigena Clement mu mutima wa defense, dore ko uno mukinnyi nk'uko nabikubwiye Aliou Chouane ni umudefensi nawe, ariko niwe mukinnyi wa mbere uhenze byiyongera umudefensi atari n'umwataka, dore ko byari byitezwe ko APR FC izazana abataka nk'uko babitangaje. Abayobozi ba APR FC bavuze ko bagomba kuzana abantu bakina batayizamu ndetse bakanazana abadefensi. Kwikubitiro bazanye umudefensi, kino kimwuru hitezwemo imiriro, abakinnyi bakomeye cyane kuba bazaza gufasha ekipe ya APR FC kwitwara neza muri shampiyona ndetse no mu gikombe nyafurika nka CAF Champions League ikipe ya APR FC izitabira muri iyi minsi mikeya. Rero nk'uko nabikubwiye, Aliou Chouane yavutse ku tariki 13 z'ukwezi kwa mbere 2001, ni mutoya cyane, afite imyaka 23. Rero impamvu uyu mukinnyi yahenze ku myaka 23 ni imyaka umukinnyi aba afite imbaraga zo kuba yatera umupira igihe kirekire. Muri APR FC yasinye imyaka 2. Ikindi mu mpamvu zatumye uyu mukinnyi ahenda nuko mu gihe uyu mukinnyi nk'uyu nguyu bamuguze afite iyi myaka, ejo cyangwa ejo bundi bamugurisha amafaranga atari makeya, kuko bigaragara ko uyu mukinnyi agifite akazoza cyangwa se agifite imyaka myinshi yo gukina, bityo bikaba ari nk'aho kwiteganyiriza ku ma ekipe menshi akomeye, akaba yazamugura amafaranga menshi cyane, dore ko ugiye kureba kuri ranking uyu mukinnyi bigaragara ko yari afite agaciro k'amafaranga agera ku mayero 100. Ni urweguzwe amayero 60, ariko bigaragara ko yari afite agaciro k'amayero 100. Rero ku mukinnyi nk'uyu nguyu ukomeye, ni umukinnyi bigaragara ko mu gihe byagenda neza atambera ekipe ya APR FC, iyi kipe yazamwungukamo nyuma yo kumukinisha ikitwa neza muri CAF Champions League, yazamumurika ikaba yamubyaza agatubutse ku rwego rudasanzwe n'ubwo abantu bakomeje kuvuga. Rero niyo mpamvu umukinnyi ukiri mutoya agura amafaranga menshi, niyo mpamvu umukinnyi nka Mbappe aza agura amafaranga menshi bitewe nuko afite umuvuduko mwinshi, afite imyaka mikeya, afite imyaka myinshi yo gukina. Si kimwe nuko agura umukinnyi ushaje ukinisha sezo y'umwaka umwe cyangwa se 2, yanavunika akaba atazongera guruka mu kibuga uko yiboneye. Rero icyiza nuko uyu mukinnyi nk'uyu nguyu ufite imyaka mikeya, niyo avunitse uramuvuza, ariko ukabuzi neza ko nakira azaza agatera sezo yindi 1 cyangwa 2 agatanga umusaruro. Aho rero Aliou Chouane wamaze kugira muri ekipe ya APR FC wasinye imyaka 2, yakiniraga ikipe ya AS Jalif. Uyu mukinnyi uyimazemo imyaka mikeya nawe ayikinira,
iyi kipe nta makuru menshi yamutangajeho, ahubwo icyo batangaje ni uko amasezerano ye yarangiye kugeza ku tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Muri iyi minsi ishize bigaragara ko uyu munsi yari free agent cyangwa se ubwe yigurishije, nta kipe bigaragara ko yamugurishije cyangwa se yari kugenda imushakira isoko. Nuko ikigaragara ari uko aya mafaranga yose uyu mugabo yabitse ku ikofi byanze bikunze. APR FC rero yakomeje kuvuga ko hari abandi bakinnyi ikiri gushakisha kugira ngo ibe yakomeza kugenda yiyubaka, nubwo byagare ko ari igitangaza kuba ikura umukinnyi muri Al Ahly Abdulrahman yo muri Sudani, ikipe ikomeye nk'ingi ikamugeza i Kigali. Rero uyu mukinnyi ku ikubitiro uje ari umunyamahanga witezweho byinshi, aje yiyongera ku bakinnyi batandukanye harimo nka Tuyisenge Arsene wavuye muri equipe ya Rayon Sport, Dushimimana Olivier uzwi cyane nka Muzungu wavuye muri Bugesera, Byingiro Gilbert wavuye muri Marine FC, hakiyongeraho na Mugiraneza Frodoir wakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport. Rero chairman wa APR FC yavuze ko rwose muri kino cyumweru tugiye kubonamo ibitangaza muri ekipe ya APR FC ayoboye y'ingabo z'igihugu. Rero kandi ikindi bavuze ko nuko ikintu cya mbere kibaraje ishinga ari ukugera mu matsinda ya CAF Champions League cyangwa se CAF Confederation Cup. Nta gihindutse, kimwe muri byo byanze bikunze ngo bagomba kuba babigeraho. Ibingibi ni ibintu rwose ugomba kumenya, byanze bikunze ko ibingibi n'urucabana. APR FC byakwanga byakwemera igomba kujya mu matsinda, dore ko na chairman yavuze ko hagati y'abakinnyi 7 cyangwa se 8 b'abanyamahanga bagomba kwinjira muri APR FC kandi vuba cyane, kuko ngo liste bazatanga muri CAF y'abakinnyi bazakina CAF Champions League na CAF Confederation Cup igomba kuzatanga liste y'abakinnyi iriho abanyamahanga nyuma y'uko zamaze gusezera bamwe mu bo bamaze kumvikana ko bazagenda, n'abandi bakiri mu biganiro nka Bashayibub ndetse na Pichu basabye kuba bagenda. Byitezwe ko izinjiramo abakinnyi benshi, dore ko chairman yavuze ko ibyiza ari uko hakongerwamo abanyamahanga babanza mu kibuga bakava kuri 5 besanzwe bemewe na Ferwafa bakagera kuri 7 cyangwa se 8, ndetse kandi abandi 3 bakaba bari ku ntebe y'abasimbura bakazajya basimburanwa n'abandi banyamahanga bagenzi babo, ngo kuko byajya bituma umunyarwanda akora cyane agashaka gufata umwanya kuruta uko yicara avuga ngo byanze bikunze nzakina, ahubwo bigatuma kuba umunyamahanga ari kumuha akazi gakomeye bizatuma akora cyane. Chairman ibingiye yavuze atanga urugero kuri Gilbert Barafinda waje agakora cyane ku mwanya uriho abanyamahanga nkaba Apam Isongwe Bimor, bakaba bakwicara dore ko binavuga ko azagenda, ahubwo akavuga ko byatumye Gilbert akora cyane agafata umwanya uhora muri APR FC akanafatisha national team. Dore yavuze ko ikiza ari uko Ferwafa yabyemera, dore ko rigiye yamaze kubisaba Rwanda Premier League. Rero chairman yavuze ko nubwo batabyemera Ferwafa, ariko APR FC izazana abakinnyi batari munsi ya 7 b'abanyamahanga biganjemo abadefase n'abataha izamu, kuko ngo mediane iracyahari iruzuye. Ibingibi rwose n'urucabana. Aho rero Arius Wane yamaze rwose gusinya muri APR FC, aho agiye gufatanya na Clement Nishimwe mu mutima wa defase, ndaho bazi iminsi asinye ahawe miliyoni zigera kuri 40 n'umushahara wa $3 by'amadolari agiye kuzajya ahembwa, dore ko yanabagoye nawe rwose yarabagoye ko na match ishize bakinye ya Rayon Sport yanze kwikina avuga ngo ntabwo yakina nta masezerano afite, kuko yari yizeye indi kipe yo hanze bikarangira bipfuye. Iyandikira APR FC abasaba ko yabasinyira no bakaganira byimbitse, bityo arabasinyira. Rero bantu bakinye 2 Clement ndetse na Ariu bagiye kuba bafasha ekipe ya APR FC mu bwugarizi bwayo
bakaba bafite ikintu kimeze nk'igikuta, ariko Aliyu akaba azi no kuba yakina aca ku ruhande rw'iburyo nk'uko bigaragara mu gihe haba nta gihindutse. Aliyu ashobora gukina ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri, uruhande Ombolenga afite n'ayanyuragaho nawe yarunyuraho. Rero mu gihe rwose nta gihindutse azajya ahindura imyanya akore ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, kuko ari umukinnyi ngo ufite ubuhanga budasanzwe kandi witeze kuba yafasha byinshi cyane muri iyi kipe ya APR FC. Ikindi kandi wamenya kuri uyu mukinnyi ni uko yagize amahirwe imbere y'izamu yabyaza umusaruro akaba yatsinda ibitego. Ntabwo akunda kuba yazana ubwana bwinshi imbere y'izamu, ibyo ngibyo mu makuru ntabwo bigaragara ko birimo. Ikipe asanzwe akina nk'uko nabikubwiye ni iriya nakubwiye hejuru, ni umunyasenegali yituriye iwabo i Dakar, Aliyu Shwane. Amakuru ndumva naba nkubahaye ari ayo ngayo, ahubwo icyo twakwitega ni umusaruro yiteze nk'umuntu waheze cyane ekipe kuva muri AS Jalif. Uyu mukinnyi uzi muri APR FC ahenze gutya, icyo azazafasha ikipe ya APR FC no kuba yazafasha kwitwara neza mu mikino itandukanye no kugera mu matsinda. Gino twa Job Marashinda bashimiye, Imana ikomeze kubarinda.